nirmala kenyam biya kamal ka Noor Online TV kajen gwasme bana rachme bana jaling raj bana ling raj nyochen dana to kare wicha ka South Sudan kan konore rachme mi jirama jidit ka Noor Online TV di jogono jen nyak nasan ko ken ki jin ba ku subscribe bana show wehre larka men bana ling kajen gwasme re wich ka South Sudan ka kuma dung Greater Pibor Administrative Area Shebon lana tin Lwakanas kana kwar wich nyor re ka Pibor ka gwech reka nyachen did entere wich wini kana boss kana iti shikan waka Greater Pibor Administrative Area wija dana nte japatin kana ki murle ka nywako bekanta antu boss ka je ko boss naga nas longan wini kan nyoja danan didan chiwi tungwan chika dagan wini ka bona mo shwete ka kwar Canada mite ka South Sudan kan ji UN World Food Program shukurum ka kwar wich ka shuka lwak in la kam ka netin te karek shukane gwich an kwar ndini jan ni oleyo a kwar chaja laran wo ne te shi ben gwil chikana nene no chipiujia ka long ka china chika chuja long ray wichin wini shuga ja gwich ba michi lwage wal chup kane tin gorka jalung ano ko micha lok chaje to bogwa dere ga dan togon wini dong da tu chubon lar no bengi met dul gore be ga nyokami ladaka ko bane dial ba ko mo kemet mede kene jek ki do dan de nar ganga je kana do dan de gad ba de ga nyokami laga ka dul gore ka je kon wini ci dul gore ka ci tegrek re report mi paiben shuka kuma Greater Pibor Administrative Area laro ne ne te balga jan ngwan chika liu ka boss ka korpen na dangra okaro ne te jan dang ngwan re wajin wini ka Greater Pibor Administrative Area la win morleni kane anyak chune ri shira shuka liu ka boss tin ka korpen na dangra okaro dien ne me jan dana chitok en wini ka doba dana chirik chiga lat ka je ka kwi boss men cha no nyoch kana ta koro kontore wichin wini ko en Greater Pibor Administrative Area te gadik to ngwan long to talk tenen wini mi jirama jidit ken channel me gorono jin ba subscribe ka ban nyogo jigba ka ledo dien biata kamal